Yes, nibyo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 amakuru agezweho nonaha arihutirwa cyane, akaba amakuru afite igisobanuro gikomeye cyane kandi asobanuye byinshi mu bijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Ndagusuhuje ngwaye n'ikaze nyine, ndakwifuriza guhahuka ronka aho uri hose uri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagukunda uruw'ingenzi uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, uruw'ingenzi nawe ufata akanya ukadukurikirana. Niyo mpamvu natwe tukugezaho inkuru zitandukanye uri mu bice bitandukanye bya Uganda, Tanzania na Kenya, uruw'agaciro. Ariko kandi namwe mudukurikiranira irwota amasimbi, ubwo ndavuga hanze Afurika mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, abari muri Leta z'Ubumwe za Amerika turabakunda, Canada muri ab'ingenzi, Belgique n'ahandi hose turabakunda cyane. Ni ukuvuga ko aho uri hose uyumvemo ikaze. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko Leta y'u Burundi yamaze gufatirwa ibyemezo bikakaye cyane nyuma yo kohereza ndetse ikarunda umubare munini cyane w'abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane, aho ingabo z'abarundi zabaye nyinshi kugeza ubwo zitangiye kwisanga mu bikorwa by'urugomo, ubwicanyi, zifatikanyije na wazalendo n'ingabo za Kongo. Abatuye Minembwe na Mikenke nibo babigusobanurira urupfu bari kwicwa n'amadrones ahagaririwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. Ibi kandi bikaba bidakozwe uyu munsi kuko bimaze igihe. Leta z'Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda ishyirwa ku gitutu n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Kuri ubu Donald J. Trump, perezida w'iki gihugu cya Amerika, asa naho yamaze gutsikamira ku buryo bukomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ku kijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi ndetse n'imikoranire ye na Tshisekedi. Bisa nkaho bahuje umugambi wo kurimbura ubwoko bumwe bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu zombi, ibice bisanzwe muri ubu biri gukontororwa na 23 hafi 80%. Ndakubwira byinshi cyane kubibaye kuri perezida w'u Burundi. Ubu ngubu amaze kuba yanasinyira ibyo yasinye atanabyemera neza, ariko bitewe n'igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro wo gushyiraho umukono. Nanone kandi ibintu ntabwo byoroshye cyane ku butaka bwa Kongo. 23 yamaze kongera kumenyesha Tshisekedi ko ibyo bari kuvuga ko bagerageje kuba barimbura FDLR ari ibihuha. 23 yahise ifata umwanzuro, ibikoresho karabutaka, abasirikare biganjemo abakomando paka bati iyi FDLR turayirandurana n'imizi. Ubwo byabananiye turagirana warikare, ibintu birakomeye. FDLR ishobora kuba igiye gucanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane mu gihe igisirikare cya Leta ya Kongo cyakomeje kugenda kikingira ikibaba. Yes, nibyo n'izindi nkuru zigezweho nyinshi cyane ziri kugenda zivugwa, turazinyuramo twihuta, ariko reka tubanze tukubwire iyi nkuru ikomeye cyane ijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze gushyira umukono neza ku byo benshi bavuga neza ko atemeraga ndetse atabyizeraga, ariko biza kurangira igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika kimukoresheje ibyo navuga neza ko atifuza. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu, nyuma y'amakosa yakoze nyamara we ntiyemere ko ari amakosa, bamwe bo mu gisirikare cy'u Burundi bakagenda bamwibutsa neza ko ari amakosa akomeye cyane yakoze yo kumarira ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ibi akabikora nta yindi nyungu afite uretse ubushuti n'umubano afitanye na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Kuri ubu rero kandi bikaza kuba byaragaragayemo deal zikomeye cyane z'amafaranga bitewe kandi n'ubushuti. Abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi bavuga ko nta nyungu yigeze iva mu kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo bigeze babona. Nuko kandi inzego za gisirikare muri FDNB nazo ntabwo zigeze zigira impinduka mu gihe umukuru w'igihugu we bavuga ko yagiye yakira akayabo k'amadolari
amazahabu yaje mu bihe bitandukanye mu mabogisi ndetse bakayabonesha amaso yabo. Ibi byose bakavuga neza ko byabaye nko kwigwizaho imitungo, ariko kandi akabikoresha inyungu z'igisirikare cy'igihugu. Ibintu byarakaje bamwe mu basirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi, kugeza ubwo bamwe bafashe imyanzuro yo gutangira kugerageza kubirindura uyu mukuru w'igihugu bakamutembagaza ku butegetsi. Ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane zikomeje kugenda zivugwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegeka igihugu cy'u Burundi ko kigomba gukura abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo mu bice byose, by'umwihariko ibyihutirwa Kivu y'Amajyepfo. Ibice bitandukanye birimo ingabo z'u Burundi ni byinshi mu mujyi wa Uvira. Ni Abarundi gusa, abadede barahuzuye Mikenke, doreho ko bahirukanywe mu minsi ishize, ariko mu nkengero zaho barahari. Ibice za Puezero, Prenedor zizaho 23 yarekuye, Bijombo, Kabunambo, ibice byinshi na Sange. Abarundi barahabarizwa no ku mupaka. Bisa nkaho rero iki cyemezo u Burundi bwamaze kugisinyira ariko butabyifuza, ariko nanone Abarundi bakibaza niba koko birangiye gutyo ingabo zabo zimaze kuba zitikirira kuri ubutaka bwa Kongo, maze bakaba bacyuye abasigaye nkaho nta cyabaye imirambo, dore ko bavuga neza ko abatuye za Mikenke na Minembwe bakibona imirambo y'ingabo z'Abarundi yashengukiye ku gasozi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yagiye bahuza na Twirwaneho ndetse ikabahuza n'igisirikare cya M23 muri rusange. Ibintu ntabwo byoroshye namba, ibintu bisa naho bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ko kitishoboye ubwacyo, ndetse cyagiye kigirwa n'aba baterankunga bagiye baza kuri ubutaka mu bihe bitandukanye, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo kitaza kugira abacancuro n'ibihugu bitandukanye, u Burundi na Tanzania, igihugu nka Angola na Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byagiye bitanga umusada mu buryo buri indiregite ntibyohereza abasirikare. Benshi bemeza neza ko M23 iba yaramaze no kwifatira Kinshasa mu buryo butanayigoye cyane. Kuri ubu rero u Burundi busabwe ikintu gisa naho kiri buze gukomerera perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'inyungu yari afite muri iyi mirwano muri rusange. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto nkuko yiyita, uyu mugabo yamaze gushyibwa nyuma yuko amaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya M23 cyamaze kwitegura ndetse gisa naho cyamaze gufata ibintu kikabishyira ku rundi rwego. Ubu ngubu tuvugana ibice bitandukanye neza byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni muri santere za Masisi ndetse n'ibindi bice na za Petit Masisi na za Nturo na za Kirurirwe hose tugiye kuvuga, ahubwo ahitwa Gatoyi muri segiteri ya Gatoyi mu busanzwe isanzwe iyoborwa n'umuyobozi M23 yashyizeho Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Uyu kandi akaba ari umwe mu bemeza neza ko igisirikare cy'ingabo za leta kitakibarizwa hafi aha nyuma yuko M23 yakoze ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana Bukinanyana, Gasenyi, Runigi ndetse na Bushiha, aha hose na Nyakigano hakomeje kugenda humvikana umutekano nyuma yuko ingabo za leta zisa naho ziharekuye, ndetse igitutu gikomeye cyane cya M23 yakomeje kubacanaho umuriro. Ubu tuvugana hakomeje kandi kumvikana ibimeze nkaho ari biturika mu bice ingabo zahungiyemo, ariko ibi byose bigaragaza neza ko zamaze gufata umwanzuro, aho benshi bemeza neza ko ari intsinzwi ikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo kandi yongeye kumera nkaho yanditse amateka mabi gutsindirwa mu bice bigera kuri 4 icyarimwe, dore ko ibi bice bya Rubaya nakubwiye yari yagerageje kubishyiramwo intwaro zikomeye cyane, ibimodoka bya BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru bikomeye cyane bikoreshwa ku rugamba. Ibi byose byari byamaze kugenda bigezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara byinshi bisa naho byahatikiriye ndetse byahatwikiwe nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zo
zo ntabwo zagaragaye muri ibi bice kuko inyinshi zongeye kwimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka muri ibi bice bya Masisi ndetse na hafi ya Rubaya biravugwa neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bamaze kuharekura ku gitutu gikomeye cyane cya M23, dore ko bumvaga neza ko bagiye kongera imbaraga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bigarurire Poezero, Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice, nyamara ntago byaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati ya MLDP kwirwaneho izi ngabo nyine z'abanyamurenge ndetse na M23 iri kubasapotinga kugira ngo bakomeze kugenda bagira akabaraga. Bongeye kuhagiza ingabo z'abarundi neza bisa nkaho ingabo z'abarundi zongeye gukubitwa hafi guhezwa umwuka. Ni imirwano yabereye mu ishyamba rya Mikenke neza mu birometero 4 gusa wenda kugera Poezero. Biravugwa neza ko kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya kwirwanaho byatumye ingabo z'abarundi zongera kugaragara zisa naho zirukanka amasigamana zihunga urugamba. Kugeza kuri ubu ngubu hakaba hakomeje kugaragara ikimeze nkaho ari agacu k'ingabo za leta y'u Burundi kongeye kwigumura mu rugamba. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ntabwo bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere muri ibi bice bitewe nuko benshi bemeza neza ko ubu tuvugana uretse icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo n'ubwoba bwamaze kubataha, benshi bakomeje kugenda basa n'abyirembya ndetse kugira ngo baze kubona ikibari gituma batagaragara ku rugamba, ariko bisa nkaho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda bagira ubwoba ndetse abarundi bari kururwana uwumwe uwa peke akaba abahungu bakomeje kugenda basa naho nabo ariyo mpamvu biri kubagora. Ni mu gihe kandi bice bitandukanye biri guturikamwe ibibombe biremereye cyane. M23 yo ntabwo yicaye iri guca impande zose hirya no hino, irashaka guca akazi zingabo. Iki gihe cy'izuba kenshi benshi bemeza neza ko M23 ubundi itagiye ikunda kuba ifite imirwano myinshi cyane, ahubwo ibice yarabifashe iri gucunga umutekano mbere yuko iyi sami itangira. Benshi bemeza neza ko M23 iza kuba yaramaze gushyiraho standard ndetse n'ibimeze nkaho ari borders cyangwa se imipaka, aho yamaze kugenda ifata kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo gikomeze kugenda cyahagirira mu bindi bice. Wakisanga gute dore ko ingabo za leta arizo ziri guhinduka ingabo z'inyeshyamba, maze M23 yafatwaga nk'inyeshyamba ikaba ikomeje kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi nk'uko bigenda bigaragara ku rugamba. Ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma yuko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma yuko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko Generali Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na M23 mu
mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo guturakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite kontakte zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho, kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice. Aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa. Ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gitegereje abasirikare b'u Burundi, nyamara ntabwo byigeze bibagendekera neza na gatoya. Abarundi amakuru aremeza neza ko bamaze kuguhorwa n'urugamba kugeza kuri ubu ngubu. Abarundi kandi bamaze kwicirwa mu ishyamba rya Kibira. N'abasirikare bivugwa ko bari bamaze iminsi bakora imyitozo yo kuza kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigiza kurangira abasirikare kandi koko umugambi unogejwe nyuma yo gusoza imyitozo n'amasomo ya gisirikare, ndetse baramaze kwerekwa ibyo bagiye gukora nk'inshingano kuri ubutaka. Ibi rero byaje gutuma benshi bemeza ko ari 23 ishobora kuba yitambitse aba basirikare b'abarundi, ariko kandi abenshi bavuga neza ko atari 23 Tabara nayibarizwa muri ishyamba rya Kibira, umutwe urwanya leta y'u Burundi, nyuma yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi harabo yangiye ko batahuka nyuma ya kudeta ikomeye yabaye kuri ubutaka bw'u Burundi. Hari abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye by'ibibanyi n'u Burundi bangirwa gutaha, nibo bikusanyije bakora uyu mutwe wa Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ibi rero bamwe barabivuga ko ariyo yateze ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'abarundi, ariko nanone bamwe baravuga neza ko 23 ariyo yaba yabikoze, ariko nanone gusobanura uko yaba yageze mu iri shyamba rya Kibira nabyo bigakomeza kugenda biba amaherere. Benshi bagasobanura neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguye ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko abasirikare bari bamaze kwiregurupa, bamaze gufata ibyangombwa byabo bagiye kwerekeza mu bice baza gufatiramo amamodoka bakimara gusohoka iri shyamba. Aha rero niho bakubitiwe n'inkuba neza itagira amazi, nk'uko benshi bakomeje kugenda bakoresha iyi mvugo. Ubu tuvugana n'amarira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB gisobanurwa ko cyamaze kuba cyicirwa abasirikare barenga 160. Imibare ntiramenyekana neza, ariko bitewe n'uko abasirikare bari bakimara kwitegura ari benshi mu bivunge bafata imirongo yabo berekeza imbere, ndetse bavuga ko bari bagiye kwinjira mu mamodoka ya gisirikare, barashwe urufaya rw'amasasu n'abantu bivugwa neza ko barusaga naho babiteguye, baraswamo amagerenade nabo barashwiragira barasana n'aba barasaga, biza kurangira nyine abasirikare b'u Burundi batakaje ubuzima ari benshi. Ntabwo turamenya imibare y'abapfuye ku ruhande rw'aba bari kurasa ingabo z'u Burundi, gusa igihari ingabo z'u Burundi zahuye n'uruva gusenya.
Ibi rero birakomeza kugenda byongera igitutu gikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza neza ko ababajwe n'urupfu rw'abasirikare Son Excellence, ariko nanone nawe arakomeza kwibaza impamvu y'ibi ngibi, dore ko ari n'abarengera bakavuga neza ko igisoda cy'u Burundi gisa naho cyamaze kugenda gicikamwe ibice, bagakomfurima ko ashobora kuba ari bamwe muri aba basirikare bagiye bakorera bagenzi babo ibi ngibi, nubwo nta wapfa kubyemeza. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zivuga byinshi, ariko nanone amakuru adukutugeraho ni amakuru yemeza neza ko benshi mu barwanyi b'umutwe wa Twirwaneho ndetse bongeye gutsura itangazo, ku buryo benshi bavuga neza ko ibitero bikomeye cyane byongeye kwibasira Minembwe. Ni ibitero bya drone bikozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kwibasira ibice bya Minembwe ndetse na Mikenke, aho mu 23 na Twirwaneho bongeye kwigarurira. Kuri ubu rero imihana ituyemwe abaturage yarashwemo na drone, abaturage bagaragaye babaye cyane, zimwe mu nzu zabo zagiye zisakambuka, amabati yabaye utuyunguruzo, ibintu benshi bavuga neza ko ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge isi irebera, mu gihe abanyamurenge bazaba baramaze gushira, nyamara uzasanga amahanga avuga neza ko abanyamurenge bishwe nyamara barishwe barebera. Benshi bamaze kugenda bavuga neza ko amahanga asanzwe arebera maze akaza ibintu byarazambye akajya ashyiraho ibimeze nko kwibuka ndetse no kuba bazirikana bapfuye, nyamara mu gihe bapfaga barareberwaga. Abanyamurenge bakomeje kugenda batabarwa na M23 ikomeje kugenda ifasha aba basirikare batwirwanaho mu guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. FARDC, abarundi, wazarendo ndetse n'abacancuro bamaze kumera nk'abakubiswe n'inkuba, birometero 2 gusa uturutse Mikenke neza nyuma yo kuma 23 yamaze kwigarura Mikenke ifatikanyije n'igisirikare cya Twirwaneho. Mikenke kandi ikaza kuba hari hamwe mubo igisirikare cy'abarundi cyari cyaragize barracks, ibirindiro bikomeye cyane. Aha habaga n'ingabo za leta ya Kongo, habaga ibirindiro bikomeye cyane n'abawazarendo bose. Aha rero mu 23 ifatikanyije n'igisirikare cya Twirwaneho, twababwiye inkuru z'uko mu minsi igera kuri nishize cyangwa 5 bakoze tombe ndetse hano bakayigarurira, ariko ibyongeye kuba nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya bari bafashe initiative cyangwa se icyemezo, umwanzuro wo kugaruka kwisubiza Mikenke, ndetse bifatishije intwaro ziremereye cyane. Kuri inshuro bari bongeye kugarura drone zo mu bwoko bwa kamikaze, dore ko arizo za buri buborohere gukoresha muri ibi bice, dore ko arizo zitagoye kuko izi ziturikana n'ibisasu byazo. Amakuru agaragaza neza ko ibyabaye kuri aba basirikare bisa no gukubitwa n'inkuba. Benshi bemeza neza ko na n'ubu imirambo y'ingabo za leta ya Kongo ndetse abacancuro, abarundi na wazarendo yivangavanze ni nk'ibirundo bibiri. N'amakuru avuga neza ko M23 yaje kubashuka ndetse ikabereka neza ko ikiri mu bice bya Mikenke neza, ifunze ibirindiro, ariko intare za Sarambwe zasaga naho zamaze gusohora abasirikare benshi cyane bafite imbunda zisa naho zirasama kompura, basohotse muri Mikenke, dore ko bari biteguye neza ko bashobora kuza kugabwaho iki gitero. Abasirikare rero bakimara kuza muri ibi bice, amakuru avuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zateganyaga kwisuganya neza mu gihe zari zikiri kwiyorganiza ndetse zamaze gupanga. Abacancuro bamaze gutanga oda yaho izi ngabo ziza kugenda zinjirira kugira ngo drone zize kubafasha ndetse hataza kubaho kwirehekura bakaza kurasa mu ngabo zabo. Ibi rero nibyo byabaye nkaho biba intandaro y'urupfu rw'abasirikare, mu gihe umusirikare wa nyuma w'igisirikare cya leta ya Kongo yaramaze gufata ibikoresho yerekeje imbere kugira ngo baze kuba baseparating ibice bari bagiye kwinjiriramo. Hahise harekurwa amakompora agira kuri 6 yihuta cyane y'igisirikare cya M23, n'amakompora yabaye nkazibya ndetse akazibya amatwi ku buryo bukomeye cyane, biturika bikubita ivumbi ritumuka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo n'aba bacancuro basaga naho bari
mu kivunge kugira ngo biregurupe. Ibi nibyo byatumye bapfa ari benshi cyane, bapfuye ari benshi cyane bitewe n'uko barashwe bari mu kivunge kandi baratswamo amakompura aturika ibimeze nk'ibigrenade, ndetse ibintu byagaragaje neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 batanze isomo. Ubu tuvuga n'imirambo iruzuye, benshi bemeza neza ko uru rugamba nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kureba uburyo ibibazo byakemuka mu bijyanye na diplomasi, kuko urugamba byo byarananiranye. Nanone ndakubwira ko ibisa naho ari ibintu bidasanzwe byongeye kubera hano ku butaka bwa Kongo werekeza za Walikare. M23 yongeye gusekurana n'umutwe wa FDLR ubarizwa kwa buriya butaka wari wagerageje kwitambika agace M23 yashakaga kwibikaho kugira ngo ibe isekuyarinze cyangwa se ikize umutekano ku nzira zayo inyuzamwe ibikoresho. Ubu tuvugana amakuru avuga neza ko imirwano yabereye hariya za Walikare neza abacancuro ntabwo bari bahari, zari FDLR na Wazalendo. Byaje kurangira akagozi gacitsemo M23 ifata agace gatoya bivugwa neza ko kegereye umuhanda ishaka kujya yifashisha inyuzamwe ibikoresho, akaba ari nayo yari tageti yo kurwana muri aka gace. Ku butaka bw'u Burundi rero perezida w'igihugu cy'u Burundi ndakubwira ko yamaze gusa naho ahura n'uruva gusenya. Nicyo kiri gutuma abaturage batangira gushyira perezida wabo kuri pressure kugeza kuri uru rwego. Amakuru aturuka ku Burundi cyangwa se mu Burundi aremeza neza ko nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kuri pressure ikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare be bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo. Abarundi baravuga neza ko bamubwiye kuva na mbere, ndetse bikaza kurangira avuna ibiti mu matwi bati abapfuye ntiwabazura, ariko dushaka kubona bariyo bata kandi dukeneye ubusobanuro ku mpamvu ndetse n'inyungu yatumye ujya muri iyi ntambara. Ibi rero benshi bari kuvuga neza ko abaturage bamaze kugumurwa na bamwe mu batavuga rumwe na perezida w'u Burundi babarizwa mu nzego za gisirikare zikomakomeye. Ingabo z'u Burundi zitunguwe ku buryo bukomeye cyane, zikaraswamo n'igisasu gikomeye cyane kizanywe n'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Benshi batangira kunuganurwa neza ko ashobora kuba ari intare za Sarambwe. Bamwe bati M23 ntigeze igaragaza intention iyo ariyo yose yo kuba yarasa ku butaka bw'u Burundi, by'umwihariko mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. M23 yagiye yirwanaho ndetse ikanababaza ku buryo bukomeye cyane ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, ariko ntigeze igaragara yambuka umupaka. Bamwe batese igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gusubiranamo kugeza ku rwego batangiye kugenda bategana imitego, dore ko ibi byose bitangira kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko bisa nkaho muri iyi minsi ari we ibintu byose bari kubyegekaho, kuko asa naho atari kuvuga rumwe n'inzego za gisirikare. Kugeza kuri ubu basirikare b'u Burundi bamaze kugaragara ko bapfuye bishwe n'iki gisasu cy'iyi drone yo mu bwoko bwa kamikazi yarekuwe n'abataramenyekana. Benshi bavuga ko ashobora kuba arimo M23, ariko kandi nta kibyemeza nanone, kuko bivugwa neza ko iyi drone kugeza kuri ubu ngubu iki gisasu kikimara guturikana abasirikare nk'uko iyi drone yari ikizanye, ntabwo baramenya aho yahagurukiye, gusa babonye igice yaturutsemo. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu cyamaze gutangira iperereza binyuze mu butasi kugira ngo haze kumenya uwivuganya abasirikare barenga 17, abandi bagera kuri 32 bo bamaze gukomereka nk'uko amakuru abitangaza. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kigeze gisohora itangazo, nibyo dutegereje kugeza kuri ubu ngubu ngo kibe cyavuga ibyavuye mu iperereza, dore ko iperereza rigitangira gukorwa nyuma y'uko iki gisasu nabwo aribwo kikimara guturitswa nk'uko bitangazwa. Ibiro ntaramakuru byatangiye kugenda bivuga neza ko abasirikare b'u Burundi bo ubwabo batangiye gusubiranamo ku buryo igitangaza ahubwo ari uko baba batari kugenda bicana, kuko bisa nkaho igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gucikamo ibice. Abari inyuma ya perezida General Nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse abandi bamaze kumwigumuraho bakaba bari kuba generali bamwe na bamwe, ndetse nk'uko bivugwa neza ko General Prime Niyongabo nawe yagaragaye nk'indyarya kandi yafatwaga nk'inshuti ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero bikomeje kugenda bigorana ndetse biba nkaho ari ibintu bidasanzwe kuri uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ategwa imishibuka.
Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamutega imishibuka imitego itandukanye, aho benshi basa naho bashaka kumutakariza icyizere mu baturage bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa, ariko bikaza kwegekwa kuri 23 kuko umusirikare ku butaka bw'u Burundi waza gufatwa arimo aragerageza kugambana ashobora kuza guhura n'uruva gusenya ibyo benshi cyane bakora mu buryo busa naho ari uburyo bwa surprise. Ibitero binyuze ku butaka ubundi biri kwegekwa kuri Red Tabara ibazwa mu ishyamba rya Kibira, ariko kuko bamwe bemeza neza ko Red Tabara ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kuba yagurutse izi drone ndetse idafite ibikoresho byinshi cyane, benshi bakabyegeka kuri AFC 23. Nanone bamwe baravuga ngo bibaye ari ibyo rero 23 no ku butaka bw'u Burundi, kuko iyi drone ntabwo yahagurukiye ku butaka bwa Kongo nk'uko byagiye bigaragazwa. Ni inkuru dukomeza kugenda dukurikirana tukamenya ibijyanye n'urupfu rw'abasirikare. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi araza kubivugaho iki cyangwa barakomeza kugenda bagerageza kubigira ibanga bihuye n'umubare w'abasirikare bamaze kugwa ku butaka bwa Kongo n'ubakigwa Minembwe, dore ko n'ibitero uyu munsi byongeye kugerageza kwica abanyamurenge. Amazu yasakambuwe na drone z'igisirikare cya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi hariya Minembwe nk'uko benshi babivuga. Rero abasirikare bapfuye nabo baraza gutwarwa mu mujyi wabo bari kugwa ku butaka bwa Kongo, nibyo bitegerejwe. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo cyagiye kigaragara gisura amatangazo ko hari abasirikare bacyo baba bafatiwe ku butaka bwa Kongo, uretse 23 yagiye byerekana Uburundi ndetse bwagaragaye rimwe bwihakana bamwe mu basirikare babwo, nubwo kuri ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi adahakana ko abasirikare be bari kugwa ku butaka bwa Kongo. Ni mu gihe Colonel Sematama ubarizwa mu gisirikare cya MRDP kwirwanaho yakomeje kubwira abarundi ko ingabo zabo na n'ubu hari imirambo yabo icyandagaye ku misozi ndetse iri muranuka. Abarundi bagakangurirwa kuba baza gucyura imirambo cyangwa se imibiri izi mayiti z'abasirikare babo bakajya kubashyingura, kuko byagaragaye neza ko uko baje ku butaka bwa Kongo bisa naho nta gaciro bigeze bahabwa. Ibintu rero ntabwo byoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Igihugu cy'u Burundi gisa naho nacyo kiri kugerageza kugenda kigaragaza umubare munini cyane w'abasirikare bacyo ukomeza kwiyongera ku butaka bwa Kongo, ari nako abari gupfa bakomeza kugenda biyongera, dore ko 23 na kwirwanaho nyuma yo gukora tombe hariya Mikenke abarundi bari gupfa umunsi ku munsi. Drone zagarutse nanone bisa nkaho 23 iri kugerageza guhangana n'ibitero biri kurimbura abanyamurenge. Makuru gikomeye cyane muri Afrika, Jeune Afrique bamwe baravuga ko cyamaze kugenda kibreaking iyi nkuru, ntabwo biremezwa 100%, ariko bamwe baravuga neza ko zimwe mu mpapuro ndetse Kisegedaza naho ari we wabyikomprimiye nyuma y'igitutu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushinje gutererana ibiganiro by'amahoro, agakomeza kugenda asa naho ashyigikiye imirwano nyamara mu by'ukuri atayishoboye. Kuri ubu rero Kivu Republic bamwe bati irirwa Volcano Republic, ariko icyangombwa sizina, bamwe bati icyangombwa ni ukubohora aba baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Kivu zombe. Nimvuga Kivu zombe uraza kumva guturuka muri Kivu y'amajyaruguru ibice byose kuzamuka ukamanuka ukazagera mu mujyi wa Goma, ni ukuvuga ngo uzajya kugera mu bice bitandukanye, aho 23 yagiye irwana guturuka za Ngungu, guturuka za Minova, guturuka mu bice bitandukanye bya Petit Masisi, guturuka hariya za Mushaki mu isantere za Rubaya. Ahantu hose ni ibice binini cyane, uretse n'aya masantere n'ibice binini cyane by'imisozi ndetse n'aho abaturage basanzwe bahinga. Aha rero no kuza muri Kivu y'amajyepfo hano hafi n'u Burundi, ubwo ni za Uvira, za Mikenke, za Puezero n'ibindi bice bitandukanye bya Sange, za Kabunambo, za Bijombo, ibice bya Prenedor, Ruzizi n'ahandi. Ubu tuvugana ni ibice nakubwiraga bimeze nkaho biba bizwi nk'amasantere akomeye cyane, n'ibindi bice byinshi cyane. Kivu Republic bisa naho iruta ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane wa Afurika. Ubu tuvugana benshi bamaze kuba bavuga ko ibyayo byamaze kugenda abyemezwa. N'amakuru ari kugenda sirikira yemeza neza ko 23 yongeye gutsinda igitego mu buryo bwa diplomasi na politiki nyuma yo gutsinda mu bijyanye n'urugamba. Benshi bati uravuga iki kuri Perezida Tshisekedi wakomeje kugenda yinangira umutima yumva ko amahanga azamwinginga
ndetse abaratira ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Nyamara nyuma yo kuvumbura ko ibice byiganjemo amabuye y'agaciro uyu mugabo ingabo ze zitanabikontorora ahubwo ibyinshi byibereyemo mu 23 nka za Rubaya habarizwa koruta nyinshi ndetse zifite karite ya mbere ku isi. Kuri ubu rero Tshisekedi yaba yasabwe kubahiriza ibyo yabwiwe. Tshisekedi bivugwa neza ko yakomeje kugenda agerageza kuba yarwanya ko 23 yahabwa ibice bimwe na bimwe ndetse akarwanya avuga neza ko atari abakongomani badakwiye kuza kuri ubutaka bwabo. Nyamara bize kurangira ukuri gutsinze. Benshi bati ubu tuvugana ikitwa balkanization kigomba guhita kiba maze amahanga akongera kureba igihugu cya Kongo cyongera gutuza. Nubwo benshi bavuga neza ko iyi ariyo ntambwe ya mbere, hari n'abavuga neza ko mu gihe Tshisekedi asa n'ahatararimbura imitwe itandukanye y'iterabwoba n'ubundi batazahwema kugaba ibitero muri ibi bice. Abandi bakavuga neza ko uko bagaba ibitero kose bizwi neza ko 23 ifite igice cyayo ntacyo byahindura ndetse kuko hazubahirizwa amategeko asanzwe agenga imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu kugira ngo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze babe bafatirwa n'ibihano mu gihe bahirahira gukomeza kugaba ibitero mu bice bikontororwa na 23. N'amarira menshi cyane kuri Tshisekedi wemeye atemeye kuko nta wundi yarafite ndetse ntacyo yarafite cyo kuramira. Benshi bemeza neza ko ubu perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi icyo agiye kurwanaho ari ukureba ko abaturage be bamugirira icyizere basi bakongera kumutora ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nubwo bisa naho bamwe bamaze no kugenda bamukuraho amaso, Tshisekedi yagiye ababeshya ko ahugiye mu gukemura ibibazo by'intambara ntiyagira ibikorwa by'iterambere na bike yigeze akora. Nyamara n'intambara ntigeze anayitsinda nibura ngo abereke ko hari ibyo yarahugiwemo uretse gushoramo akayabo akoherereza abasirikare b'u Burundi akayabo k'amadolari na za zahabu kugira ngo baze kumufasha kurwana. Abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye, Romania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itsinda rya Blackwater ndetse n'abandi baturutse mu bihugu bitandukanye baje gutanga umusada. Aba bose bagiye bishyurwa akayabo n'abagiye bafatirwa kuri uru rugamba mu mujyi wa Goma n'ahandi. 23 yakomeje kugenda ibacakira. Aba bose babaga bishyuwe. Ibi nibyo abaturage bamaze kuvuga neza ko Tshisekedi igihugu cyabasa naho yagiye akigurisha mu buryo nabo batamenye, ibintu bagaragaza neza ko badakwiye kwihanganira kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zikomeje kugenda zisobanura neza ko kugeza kuri ubu ngubu balkanization bwa buryo bwo kuringaniza igihugu gifite insecurities cyangwa se ibibazo by'umutekano cyangwa ibindi bibazo bishobora gutuma igihugu gicibwamo. Ibihugu byinshi byagiye bicibwamo uretse no muri Afurika n'ibihugu bitandukanye. Si ubwa mbere ibi byabibaye, gusa aho bitandukaniye hano ntabwo hazitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya Ruguru, ahubwo igice cya 23 kizitwa Kivu Republic maze igice cya Kongo cyo gikomeze kwitwa DRC Congo. Ibintu bisa naho bikomeye cyane kuri nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo wamaze kugenda yemera ibintu, ariko benshi bavuga neza ko mu by'ukuri uretse igitutu ibe atabyifuzaga. Uyu mugabo yavugaga ko azakomeza guhanyanyaza akakomeza kugerageza kugeza ubwo uru rugamba yarutsinda. Nyamara benshi bamubwiye neza ko ubwo ari n'Imana agize kuko 23 mu migambi yari yatangiye kwerekeza Kinshasa bamwimenyesha ko zari kuzamusanga iwe. Izi ntare za Sarambwe uretse gutwara ubutaka nawe zikaba zamutwara ubuzima kuko nicyo urugamba ruvuze, nyuma yuko yagiye agura bimwe mu bikoresho bikomakomeye cyane by'urugamba kugira ngo abyifashishe mu guhangana na 23. Nyamara bikaza kurangira bibaye imfabusa. Ubu tuvugana byinshi bisa naho byazambye kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo basa naho bacitse intege nyuma yo kurwana bagenzi babo bakasiga ubuzima ibihumbi n'ibihumbi, imirambo myinshi cyane. Nyamara bikaza kurangira bararwaniye ubusa. Gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse n'uburyo bw'ikibuga cy'imirwano nicyo kintu cya mbere cyababaje izi ngabo. Igisirikare cya 23 cyamaze gufata urugendo rukomeye cyane, n'urugendo rurimo ibiteye ubwoba cyane, ibikoresho bikoreshwa nijoro, ibimodoka by'intambara, night vision kuri buri musirikare, imbunda ziremereye cyane, drone zisa naho zicunze umutekano, imodoka nini cyane bivugwa neza ko ariyo izitseho ibijyanye n'ubwirinzi bw'ibisasu. Ibi bikoresho byose 23 yamaze kubyerekeza mu bice bivugwa neza ko ari mu nkengero za Kinshasa. N'amakuru agaragaza
igaragaza abasirikare b'igisirikare cya M23 ku murongo basa naho bari kwirukanka amasigamana berekeza mu bice basa naho bari gutanguranwa n'ingabo za leta ya Kongo zishaka kujya kubitambika, ariko bikaza kuzigora kuko M23 yabanje kohereza y'abameze nk'abatasi. Kugeza kuri ubu ngubu imihanda migari yerekeza mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa yamaze kuba yapanuwe ku buryo bukomeye cyane. Intare za Sarambwe zirimo ziragenda nk'izigenda mu mujyi wa Goma zimaranye igihe. Nta kikango na kimwe kiri ku ngabo za General Sultani Makenga nk'uko biri kugenda bigaragara, ahubwo benshi bamaze kugenda bagira ubwoba bibaza uko biri bugende, niba kuko M23 yatangiye gufata imihanda yerekeza Kinshasa. Bamwe bati ese Tshisekedi araza gusinzira. Ibi byose bakomeje kubikubitira ku bibazo bikomeye cyane biri kumvikana mu gisirikare cya FARDC, aho abasirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo FARDC basa naho batakiri kumva Tshisekedi, aho benshi bavuga neza ko bashobora kuba batamitswe na M23. Tshisekedi akaza kumera nk'utanzwe ku kiranguzo mu buryo nawe atazi. Aba basirikare bivugwa neza ko bamaze kugenda bananizwa ndetse bakananizwa n'uburyo Tshisekedi akomeje kugenda akemuramo ibibazo, kugeza ubwo bamwe batangiye kwerekana neza ko batakiri ku ruhande rwe. Perezida Tshisekedi kandi amakuru y'ubutasi bw'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaragaza neza ko ibice bitandukanye hari abasirikare basa naho batakiri kuvuga rumwe n'uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho byahumiye ku marari harimo na bamwe bo mu itsinda rikomeye cyane bo muri garde presidentielle. Aba bashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu, bivugwa neza ko na babiri muri bo bamaze kugenda batabwa muri yombi ndetse bagafungwa bashinjwa kuba bagerageza kugambanira umukuru w'igihugu. Ubu nibwo bwoba buri Kinshasa kugeza ubu. M23 yinjiranye ibikoresho bikomeye cyane. Intare za Sarambwe zisa naho zatangiye kugenda zisiribanga umuhisi n'umugenzi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare ni benshi cyane, M23 mu bikoresho bidasanzwe. Kinshasa hagiye gushya nk'uko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusinzira kwe bigoye, kuko bisa nkaho igitutu cyatangiye ndetse yatangiye kwatakwa na M23. Gusa nanone bamwe baravuga neza ko ibingibi M23 iri gukora ari byo kwerekana neza ko zimwe mu ngabo za leta ya Kongo zisa naho zitifuza ko uyu mukuru w'igihugu yongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, dore ko ari kugerageza ibigera kuri bibiri. Icyambere ni uguhindura itegeko nshinga kugira rimwemerere kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nanone ku yindi manda. Ibindi ni ukugerageza kwimura amatora kugira ngo atazaba ndetse yitwaje ko igihugu cye kiri mu ntambara. Ibi byose bikomeje kugenda bihurira kuri Tshisekedi. Nanone amakuru ndakubwira ko agezweho ari amakuru ari kuvugwa ku butaka bw'u Burundi mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Nanone bivugwa neza ko yongeye gutumiza bamwe mu bajenerali bakomeye, aho ari kubabaza ku bijyanye n'umutekano muke uri kuvugwa nibura i Bujumbura, ariko nanone umutekano muke atari ibisasu cyangwa ibindi biri kuba mu gihugu, ahubwo ari abasirikare bakuru basa naho bari kugenda bakora kope zikomeye cyane bashaka kuba banyuruza perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamukura ku butegetsi. Perezida w'u Burundi arashinjwa ibijyanye no gusesagura abasirikare. Kubivuga ko basesagura ni nko kubashora mu bibica kugira ngo yibonere indonki, dore ko bivuga neza ko ari kubaka umuturirwa mu gihugu cy'Ububirigi. Ibi nibyo abatavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi bagenda bamushinja. Ibi byose biragenda bimugarukaho bikarangira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho ari kugenda afata imwe mu myanzuro atemeranyaho na bamwe mu nzego za gisirikare, ibikomeje kugenda bimushyira mu kaga gakomeye cyane kugeza kuri ubu. Perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yamaze gusa naho aguye mu bibazo nawe atatekerezaga. Ni mu gihe hari hamaze iminsi hakozwe inama ikomeye cyane y'abakuriye ingabo ndetse n'abashinzwe ubutasi n'abakuriye amatsinda adasanzwe y'igisirikare cya FARDC, bose bagahuriza ku mugambi wo gufata abasirikare b'indobanure barizwa muri Special Force. Amatsinda y'abakomando hose bakuyemo intoranywa zigera kuri 80 zagombaga kuza kuba zakora operasiyo karabutaka, ni operasiyo yo kuba bakisubiza Rubaya, ariko bari bafite izindi ngabo zibari inyuma. Bivugwa neza ko iyo operasiyo iri bikorwe n'abasirikare 80, aho abakomando 80 bahurira. Urumva ko ari ibitangaza, mu gihe n'abakomando 6 bakora operasiyo cyangwa banikagenda neza. Byasaga naho hari imbaraga z'umurengera kandi bari bafite backup y'abandi nyuma yabo. Bivugwa neza ko barenga 25, noneho hari na backup y'ibitwaro biremereye cyane y'itsinda ry'abasirikare bagombaga guhita bazana intwaro zo kurinda ibice mu gihe baba bamaze kubyigarurira.
kwinjirira. M23 mu kumenya aya makuru yahise itegura ikimeze nka ambushi ikomeye cyane. Aba basirikare bisa naho bateye intambwe bagahita bagwa mu rwobo kuko bisa nkaho rwose ntago byatinze. M23 busanzwe yari izi ko ibirindiro by'izi ngabo za leta ya Kongo ziri mu birometero hafi 25 uturutse Rubaya mu isantere, ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo ingabo za leta ya Kongo zaje gucapanya zigerageza kwinjirira muri ibice bya Rubaya, by'umwihariko ibicukurwamo amabuye y'agaciro. Ibyabaye nuko igisirikare cya M23 burya cyazengurutse Rubaya kugira ngo ube wamenera muri ibi bice biragoye, byagusaba imbaraga zidasanzwe. Ibi rero nibyo ingabo za leta ya Kongo zitari zizi, zabaye nk'iziguye mu cyobo zikimara kugira neza munsi y'imisozi imwe yerekeza hariya Rubaya mu birombe, dore ko Rubaya habarizwa imisozi igiye itandukanye, imisozi birebana ku buryo uri hakurya y'umusozi ataba kureba. Operasiyo yari yateguye ndetse bisa nkaho yapanzwe, ariko abasirikare b'igisirikare cya Kongo bakimara kuba bazamuka bakamanuka umusozi wa mbere bakamanuka wa kabiri, bakigera mu kibaya cy'umusozi bari bagiye gucamo kabiri kugira ngo baze kwerekeza mu bice by'ibirombe. Bafite ibikoresho bikomeye bya gisirikare, intwaro ndetse zirimo inini n'intoya, ndetse bivugwa neza ko rwose buri umwe yari afite amasasu menshi cyane, ndetse bari bipampye, dore ko n'ubundi byasaga nkaho aho bagiye kwinjirira bazi neza ko biri buze kuborohera, maze aba bari inyuma bagahita bazana ibitwaro byo kurinda uduce bamaze guhita birukanamo M23. Iki kibaya rero nicyo baguyemo, ntabwo babashije kugera ku ntego zabo. Ni inkuru yemeza neza ko iki kibaya ingabo za leta ya Kongo zakiguyemo mu buryo busa naho butunguranye, kuko M23 yari yabaretse maze irabareka bagera aho bagombaga kutaza kubona uburyo bwo gusubira inyuma cyangwa se no kwirukanka. N'izo backup zari zikiri inyuma y'umusozi zari zitaramenya ibyabaye. Amasasu menshi cyane yavuze koko izi ngabo za leta ya Kongo nazo ntabwo zari zoroshye, zirwanyeho ndetse bahangana ku buryo bukomeye cyane na M23, ariko kuko M23 ariyo yari ifite ibirindiro hafi, niyo yabashije gutabara abasirikare bayo bakora ikika nko kuza gukavaringa bagenzi babo. Ikimeze rero nka withdraw cyahise gitangira gukorwa no ku bari bari inyuma ku mpande z'igisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe M23 ubwo yahise ibashwiragiza. Benshi bapfuye, hagaragaye imirambo nyuma ko M23 yari ibonye ramforo byihuse, mu gihe abagombaga kuza gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagendaga bigura intege. Tshisekedi iyi nkuru ikimara kumugeraho, benshi bemeza neza ko yaturitse akamera nk'ufashwe n'ikiniga, bitewe nuko ibi birombe yamaze kubyemerera amahanga nyamara atabifite. Igitutu cyamaze kumujyaho, kandi ntabwo amahanga agiye kohereza abasirikare bayo bo kurwanira muri ibi birombe. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye biherereye ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru hahongeye kugaragara wazarendo zagerageje kuba zarasa ku birindiro bya M23, ariko benshi bemeza neza ko ibyabaye kuri izi wazarendo bitazongera gutekerezwaho. N'abasirikare bivugwa neza ko bagaragaye za kirorirwe, abasirikare ba wazarendo bagerageza kurasana na M23 yabacanyeho umuriro kugeza n'ubu ngubu, n'abayoboye mu abaturage barimo barabatumurura babirukankana. Umuwazarendo hano yabaye akantu kabi cyane kari guhigwa. Ibyo benshi bavuga neza ko izi wazarendo zitakongera gutekereza kuba zagana mu defense za M23. Ingabo z'abarundi zongeye kumera nkaho zitsikamiwe ndetse ziza kuryamirwa na M23 nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru benshi bavuga neza ko ari amakuru atabemeza ku gisoda cy'u Burundi. Ni igitero gikomeye cyakorewe ku butaka ndetse biza kurangiriza ingabo zari mu birometero 4 gusa uturutse Mikenke, zitunguwe ndetse zakwa ibikoresho. Iki ntabwo cyabaye igitero cyagwema M23 na twirwaneho, kuko bisa nkaho bo bari bamaze kuba bafata operasiyo bafite amakuru yizewe, kuko izi ngabo zikimara kubona neza ko bazigezemo ndetse inyinshi zahise zifata umwanzuro wo kureka kurasa, zimanika intwaro. Mu marira n'agahinda, aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakimara gufatwa basobanuye byinshi cyane mu bijyanye n'uko boherezwa kuri ubu butaka. Bavuga amagambo arimo agahinda, benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi bintu byo kohereza abasirikare kuri ubu butaka bisa naho ari amahitamo mabi yagize, kuko basa naho bari kumuvumira ku gahera. Kandi abasirikare ntibibagiwe kuvuga Tshisekedi ko asa naho yabaguze, maze perezida w'igihugu cyabo nawe ntiyababera imfura, arabagurisha koko. Ibi rero akavuga neza ko bikomeje kugenda biba mu bice bitandukanye, aho ingabo z'u Burundi
zikomeje kugenda zigorwa n'urugamba. M23 ifite ingabo z'abarundi nyinshi cyane kugeza ubwo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyatakarije abasirikare hano, ariko abo M23 ifite perezida w'igihugu cy'u Burundi yarakwiye gukora itimeze nk'ari ibiganiro agakura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, maze akaba yasaba M23 guhererekanya imbohe z'intambara cyangwa se bakamuha aba basirikare be bafashwe, dore ko ari benshi. Ariko bisa nk'aho perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugambi atarawugira, nyuma y'uko benshi bavuze neza ko yari ari gutanga akayabo k'amafaranga kugira ngo M23 imusubize aba basirikare, nyamara M23 iza kumubwira ko bisa naho ari byo we atekereza, ariko ko bo bari mu ntambara y'amahoro batari gucuruza abasirikare, ko niba ari ibyo azasinya akemera gukura abasirikare hano kuri ubu butaka bwa Kongo, ndetse akemera n'ibindi byaha by'intambara bakoze abasirikare bazabamuha ibyo byaha akabibazwa, bitarimo ibyo kwishukisha amafaranga. Ibi rero benshi bavuga neza ko M23 ubu buhanga ndetse naho igaragaza neza ko ifite impamvu iri kurwanira, ndetse atari impamvu zihuye n'izi ngabo z'u Burundi ziri kurwanira, ari nacyo gituma igenda ifata imyanzuro twavuga neza ko iri perfect. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje nacyo guhura n'uruva gusenya. Mbere yuko tuvuga kuri iki gisirikare cya Kongo, reka tubande twikoze hakurya Bujumbura, aho bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro nyine yamaze kugenda ajya kuri pressure ndetse n'igitutu gikomeye cyane, nyuma y'uko bagerageje kumutembagaza ku butegetsi ngo intebe ye bakaba bayibirindura. Bamwe mu barwanyi b'umutwe utavuga rumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB Red Tabara barizwa mu ishyamba rya Kibira, benshi bavuga neza ko bamaze kujoiningwa cyangwa se kwiyungaho na bamwe bakomeye bo mu gisirikare cy'u Burundi. Bikavugwa neza ko ibi byose biri kugenda bikorwa bigakorerwa nyuma y'amarido, nyamara bigakorwa n'abakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu iperereza riri kugorana kugeza kuri perezida w'u Burundi aracyashakisha abari bacuze umugambi, dore ko batifuza ko yongera kwiyamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka. M23 kuri ubu ngubu yari yamaze kugabwaho igitero kinyuze mu bakomando bo mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu cyangwa se biyise ibihunyira. Abangaba bivugwa neza ko bari bamaze kunoza umugambi wo gukora operasiyo ikomeye cyane nk'izo M23 yagiye ikora, ikaza gusanga bano bayobozi aho neza barara ndetse bacumbitse, dore ko bari mu biriya bice bya Masisi. Bamwe mu bayobozi ba M23 bagombaga kwicwa ndetse byari byamaze kunozwa nyuma y'uko drone zitagishoboye kuguruka mu bice birimo aba bayobozi ndetse n'ibindi bice bitewe n'ubwirinzi bw'ikirema. M23 yazanye igisa n'ikimodoka kinini cyane, benshi bavuga neza ko ari cyo cyifashishwa mu bwirinzi, dore ko kiriho bimwe mu bikoresho bifasha mu kunetraliza ndetse no kurekura ibimeze nka misile, bigenda bikanetraliza ndetse bigasandaza ku buryo bukomeye cyane, yaba bombe cyangwa se na drone yaba irashwe mu kirere baherereyemo. Kuri ubu rero byabaye kuri aba bari baje kugira n'abayobozi ba M23 bisa naho byabereye bibi cyane, kuko bose bahise bicwa. Hagaragaye amwe mu mashusho kuko bari bamaze no kugira neza hafi n'uruzitiro cyangwa se na cortire igipangu cyari gerereyemo aba bayobozi ba M23, nuko abarinzi bari ku burinzi ndetse basa naho bari baraye izamu, nibo babashije guhangana ku buryo bukomeye cyane n'abakomando bo mu itsinda ry'abahibu. Ibintu ntabwo byigeze biborohera na gatoya, kuko uko bari batandatu bose uretse umwe wafashwe ari muzima, abandi bahise bicwa, ndetse bisa nkaho umugambi wabo bari bagiye kugeraho, kuko bari kugera kuri inyubako bagahita barasa batunguye ku buryo bukomeye cyane. Bamwe mu barinzi bari barinze iyi nyubako ndetse barinze bamwe mu bayobozi ba M23. Ibi rero byaje kuba bigaragaza neza ko intare zasarambwe mu bice byose ziri maso ndetse ziryamiye amajanja. Ubu tuvugana aba bayobozi ba M23 basa naho batigeze banikanga ngo babe basohoka mu byumba byabo bitewe n'amasasu yavugaga, ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya